Amen, amen, amen. Abesemu kintu kimanye abantu abatera kusaba namara no mwaka na tano kugeza bwabo atakajaga mukanisa no kabusa umuntu atakwenda kusaba iwo no yisika kimusa ntuza kusaba ibintu abantu mikuru babimarayo ono kiburire kiga mu kusaba wono kuja mu church abo kusaba wekabusa umuntu akusaba urikera tuge muntu kwingana kwa mwana nkurwa mwa Yesu hadi atasaba none akutungaki iwo atasaba none urusanga kutasanga bintu babimazireyo tikumanya lugenda saba no lopa muwa ngo bintu bakavuga atu mujurana na Yesu to kupa no mkasa to kana kujai na bana kusanga abantu au kasto kunaenda kulora Yesu yija muchacho ugenda na abantu Yesu aje kwachugetaga no fura kusaba asaba hegwa na Biblia chikugambira asaba hegwa ni ayiranga kigurwa hadi yewe utakusaba imasoje kutunga no luganga yada musabera nora na banga kubaza munesi ya mwana wa mwaka Yesu umuntu wananyapa yafuna sota hireto kufuna oenda kuhayo oenda kuhayo that is asawana utakabisema mimi kumunanga imategeza pasta kuja kubidia no sababu kwa Mungu na watu wakana makubakenga bakanda makubakenga sota njana kugambiria kwa hano anakumpuliriza kiro cha hati oenda kumanya Mungu Yesu Kristo aroho kandi Yesu Kristo nakora rugaje kugamba kubona ukora yije mushacho sabe abantu bacana kusaba nakayo asasoro mwaka gundi nyoni simana sabe sara zange Januari nanga nisaba kibanza Januari maro mwako yasara saba zo mwaka gundi nyoka bikengo kagiyetegereza kilo chendoro no kagiyetegereza nisaba sara zo mwaka gundi akajaga mukanasa akoni manyeze sara nisoko kwesa maro mwaka gundi kanisa ulichone kintu kwene nyoka shoko maza mwaka follow you follow you follow you follow you